mwancho mwatengerio Gatembe Television Network litikolia lero twanyira kuba tugutara na kubika gesegeito igya Gatembe Television Network igaiga samaga chamanene NHIF litikolia lero ntolero mogoko konyorana no yiminto Gilbert Osoro oyiboigo oroyomo bwababisaba lya banene batene NHIF litikolia lero nanya ko bakagosangano mu gusio minto igoro yo buya NHIF na ndo nyakwa gukuigwa NHIF ninki abana baminto monyagitinge yonse sibetete gusine ensengi malitangani tiangire libagiri ko bakera mbuyamono esogocha naye wancha gocha korore pingi kikia Gatembe Television ande gwetani yawo komanya oesomya mangana igoro ya NHIF esa marieta ankor ku Gilbert Mugambi Osoro nongo kore NHIF uga esa obisiri yechiseni communication public education nondo mo manager ara Nairobi headquarters njeseito nyanchwa ekanisa ali ensemu nese school ku Gatembe primary school igasi NHIF enene nugu akanira abana chama roito tibili ekarobanya reko bekwa nyagitari na kurwali NHIF ni parastato ama bose kiombe serikali ikiya chage tu mwaka 1960 kurweli kiabiri ya koraki kurwali abakolime mu serikali lakini ile pengele kiliye sheria kiliya chage NHIF cap 255 nyanya reto goncho 1998 ikarakuna NHIF Act number 9 of 1998 iya nyarete gukora abantu bali bareka ama abantu bali bare self employed kerengo tena abantu bali bayirigete no goteba abantu bali bachu akali kuno gukwanana tobwate abakulima tobwate abareli tobwate mechanics ntobwate abantu bakora kigas chao au abanyare kuigururwe gisiri ku 1998 kuba bana chama ba NHIF abantu abaito goswa NHIF ni kasi rahisi sana NHIF ntobwate chiobisi kile saiti ya 160 Kenya nzima abogo tarobisi yeito wewe application form ku NHIF 2 kerobo chiobisi yeyo ebintu mbiro biganiri onyara ko irobisi yeyo banyari gukurikiko bo mwana cyane ntekemo nekebandi kya national ID igiya kabiri onena saba gusesinije no bwatu murugi nabana abokorete kebandi cy'umurugi nabana bali mwanyare konyora isi nyangi ino ndobwate a birth notification for abana bali bare insemetinye tanemo pose birth certificate bali betani limetinye tanemo kiwe icho ile form yeyu one konyo metana natera nogani either a certificate irure ne serikali ya Kenya usichirichirure kanisa usirire kuru umu advocate ya David otebana no nyomete koko ile interview naliwa naendo nyare gwakana amalipo yo moti nicha sagwa amalipo moti nisto gwakana ntole bakuiri kisiri nyata na bakoraki bakonyara kukuliki owe naye waswele kiombe kikene chef esi sinya osego dial *155# star isano hash na bego kwa option ocha onyare gochora language bose erugelio proficient erigwete abo chore yesongo ni komete go soma yesongo bose egeswahili ko wabuna ndokubuje nkyo tagete gokora okoyiriki registration okoyiriki okonenya rekobuli namba ya tambulisho umwako marieta una resege tambulisho no mwako yoyiri gogo tomabu yakora na auto registration mambo kisasa na ebitebyo kobeso mutandao ichini nyagitari ntobwate nyagitari isato kategori isato na kwabika kategori A ose A nchiri nyagitari kirichi serikali yenene national government na serikali yenkere munabusiali yongwae no mheshimiwa Nyangarama ntobwate kisi level 4 5 na
na nira Chinya gitari chiri chinde county government. Category B echine chinya gitari chiri kanisa. Unaona seitari towate Nyanchwa Adventist Mission Hospital ili Nyanchwa Mumbwari. Towate Tabaka Mission Hospital. Kapulon na Chinde echichiko category B. Lakini naenda si category B towate low cost private facilities. Unachirichiri Bosongo ntowate chabo Hema Krista Marian ekanisa Ram na chinya gitari chindi ya nyange nari ni chindi lakini naene ntowate contract C echibono nchiri chinya gitari cha kibinafsi chirichira wakorosie faida na bono Bosongo mtu anyara ko tuwari nyagitari ko kwa Kakani ya chile Bosongo Kakani Hospital. It's a high-end premium facility yene nyagitari abantu badugete n'ebyasara ono barabwe bawakani ko lingana ne kireti cyabo tiambe ke neya ntubwate chinyagitari icho chibwate contract na NHF chiri tunyare tukobeke sekiumbeke chire saiti unani kenyingi na inde ese amalikano ose contract litonyare tukobeka na barabu nebwate a provision ya matuko 90 days istoko nyara wakana chikling na inde ose kolirili ebyasare byetinyagitari. It is an ongoing concern. Minje na wono to kwa ni ganto mbali nyagitari eto ebakurwali twamego chagwakana baadaye mbinga byasare bibine na ochetukana ngamabuta kwakana kwa mekwe buchibesa echicheto ntobato kuigwana na inurwali ama tuko tisini tomaya koraki kubakana ntorete gwakana chinyagitari na baendete kurwali abantu na ende pakaka ituko ndiyo era abona bono denitei ninchae na to kwana bantu menrete kurwara na bani kurwari kubari na bani maro menrete kuru nyagitari iri yakabiri chinyagitari ntobete time frame within which to process claims muriro chiri mwamurire iri mwakoro uchunguzi mwanyora nanko bekware ward malaria yabwate ose typhoid obekirwe ward ororo nyagitari oirwa mariogo mwakonyare ko bwena wabaire kibande kiaye bosini cyumuru kiaye wabaire smart card NHF aliyeri banyora na tibesa nakanete no mwanachama wa NHF ndani kama mtu mwanachama no liwa kanete tibesa up to date, a member of regular and good standing ninche osegotware kadi itaka nilinerongi mbosa mwanyagitinge tiga ntagete mubeka matumu tegerere ekava NHF kerigo bagonde a vision ya NHF na to be a world class insurance a mission ya ena enyare gwakanira abantu bonse bali baranere quality affordable accessible healthcare services through universal health coverage nkingo teba una ondebwenzi oromo Kenya oikire miaka 18 obwata mapato zaidi ya shilingi 1000 ose ekiwango kili NHF wekere minister of health ne board ba ekire oikira bono na shilingi 1000 na bako mwanachama wa NHF ntoligo bagwa osego tangonde kuba mwanachama wa NHF kwa tire wakana ose default na whatever kwa default one kwa tire ni gwemere molita nane ni quality ege ntongo tebe bana mani ntona yenda oamendie kadi obo mondo ko self employed omonto yigiteka mondo self employed awakana shilingi about 18 shillings a day was shilingi 500 moti and naboko and will enjoy the entire benefit package the NHF eco on kwa rural employment lakini ni kureka naboko liji chini onya arego kana shilingi 500 lakini serikali yo msikie huyu
ya nyare okore kikingi nchembu watu mupano okoro kuna health insurance subsidy program HISP iwakanira abantu bataliko inyara orphans and vulnerable persons with severe disability older persons ile ndiko kuna inua jamii mwana kwa inua jamii una anto wate miaka 70 wetani batiko iriki abagoto banyare gwakaniruki NHIF iyo ntongo te bana to basiko bakauna na to one to kunyare gwakana pipi yo ubire wasiliana ne chief mbabu wate nchira bakora abantu bali bataka bataliko nyara gweterwa ministry ya labor iko kuna social secretariat bali iriye bintu bya one go isaine na ndeke maana na tuliko nyara serikali ya Kenya nyari go wakane ntobu wate chi secretariat aba chief na abantu baba ministry of interior abo bendrete go identify abantu bataliko nyara bako chako beko so mupangilio yo mahalo ndo buya bwene chef buna na bego go wakanera umwana paka iki miaka 18 lakini yanga 18 naenda na rereko umwana naenda to ko chire university o chire etivet o se school naenda to ko mwakanira paka miaka 21 abito gutina to akurusi dio musigo musigo monene na kibo irengo telebia abantu bayito mwana tinge simore kimorante ogosaba kwane munyare go sweki yo bikikene chef munyare go koneka intobu ati what I call limitations or exclusions o ma to se woti na bono insurance kile kiense kitete korosie faida wocho teruna karapi mwango toro sino wate chronic or critical illness chronic na wata asthma na wata hypertension na wata diabetes na wate enyamoreo osebinti iga ntoligo babonde ntoligo chigo kebyo chigo kumwande muna wate iyo aene familia nchae tuiza family cover etogo kwaligani moswe kionde yonse tadi yoko bomona omona kiombi pako manena nkikigani iliye senya gitali omane konyora services osodum ditangani obomona kiombi andali mona kiombe kadigo obomona kiombo akanete paka omutinyi bakabona current bakabona eliya kabiri onyare wota neke bandike principal member uli owakanire kadi one no musubati oteneke bandike musubati nero konacho one no mogaka oteneke bandike mogaka one no mwana uruwarije gishekebe urire na chini aretiro uruire atiche ni a birth certificate one kare above 6 months imetinye tane one nare below 6 months atene birth notification yikuru na serikali one ikire miaka 18 ukulire secondary na neno arese college otchene kebande ye college yeyu esaba soma neli rube ku school ligo tebana uno mwanafunzi orebose nyancho agali teachers training college bose gusi technical training institute ntagete nchake gukwanira magana ya outpatient pero kwa na outpatient esiye sorina matibabu ya nje au nyagitari unareka romo nyagitari no kwanene bose clinical officer bose monas onyare gukuru uchunguzi laboratory investigations kurwo bakulikira mariyo drug administration and dispensing ono for you to be able konora abangana amatibabu anka paka unyare gochori na Italy se kurwari in a procedure called choice of facilities uchaguzi wa hospitali iyo korekana kira litu kuna ono muchora tore chine Italy abantu bacu kurwari next year umwaka wose na ndeko gochori na Italy NHF kwetiribaga gochori chine Italy marakarenga kabiri umwaka lakini the process ego korekana kira litu but ndio to implement karenga kabiri January na July iwo se gochora rero ndiye nya Italy ucha access services January
ntongo tebya abantu baitu ya mate itu kurwesi miao *155# o select language yote wigo umaneke na bona Kiswahili ntobwate asakoro kuna uchaguzi wa hospitali yani isoko choice of facility na bona na bogo chikusia ultimate kusi county kusi 043 kare o select 045 ngokwere options o select county yuruite o select 045 ya retre chine gitari chabo sungu na nengo kwere chine gitari chigo kwara amagana outpatient services he manchiro Kristo Marian Ram Nyangina John Spinogo chino tabaka ntonda atebya abantu baito mbuyo nyare gukora uchunguzi komani nyagitari range na ria una abantu ba munyare gochora nalinga ki umuntu akorware gishikebe aragocha ruwari bunaenda iraneka ntonda itemba tebire rona nabora abengo korore gas Nairobi umuri yono wari gusi umwana no wari university maseno kero umuntu esare okomochore nyagitari ere angenere sara ruwari nasayo gusiseni kwa biro umona kiombe muno wakatata bete myaka 34 pana gutimya kali chibesi chinga ichiguchi ndagitinyira nyama na bantu ese emission NHF egoteba iga the rich support the poor unabatene nkuba konyeki konya batari kwenya sabataka the healthy support the sick nabali bare chinguru banyare bakonaki konya baliba abarabarwaire muna the young support the old mune bijana bakonaki konya abagoto igekero monta abiro muwire kenye nyuma yonspi ego cyanga nyare kuwakanira ki ebi lakini zaidi ya hayo mbere serena abantu baito n'abana byasa kwagorire matatu kusiruri ya pasano kwabekire iliko kuna comprehensive insurance cover nasaya gukonyire umwaka umurimo ruri utarakora cyari nkwira nibure bese turi kuyiranira na hintu na bingi ya insurance pani nasaya gukonya na neto gwakera na sembi ya mono agendra gukonya bari bande bari na gitari banyare konyora mariogo banyare kwenda ba kuchibicha na hintu binde banyare gukonya na nilio mwerio amana ni usiekana ebukwego tena abantu baite bagosira esolio gotamanya sebitabu yose inkubulia abantu baito monya gitinye twabekete nsengi na kueliyelia kaki komoranche inchumo iri kimosese kiombe kikiene chef na lie kero buruire boratse nginche buruire muri wa kaudi onyo orena mugwate kadi tojugo sungwa abantu nene changonka osekuoni kiombe kusebiringa banyare konora kibasi cyo guhakana ebi omwerio nuko batakare isibikuni engia anenya sana ariko bagatatu na ariko mirana umwaka umuyina saga kwanza